na ay palaman lubi. Unsa na? Pan di koko. Pan nga na imunggos. Pan di munggo. Bitaw? Nya kanang pan nga na ay unod hangin. Unsa man na? Panuhot. Kagabi human sa Santos nga misa, sa ikatulong misa nobena, nangaon mi diha kay may panihapon kaysa may nakatambong ninyo adto o daghan kaayong pagkaon, ning awas ang pagkaon, pero highlight sa pagkaon unsa kay nang ganahan ninyo? Litson. Kasi ang naglikay-likay kog litson, pero daghan man kaayong nagpunsisok sa among lamisa, nagtapok gibutangag litson nga perting lamia. Wa kapugong ang kontra, wa kabalibaran. Imbis magkutsara tinidor, pareho ninyo magkinamot, wa kapugong. Kung lingaw kaayo, sadya nakakaon gyud sa kontra. Unya napadyoy manguhit sa loyo, pader paglingi unsay imo, Coke, Sprite. Ingko na unsa naman ni kontra man sad ni, wa man sad kabalibad. Ingon ko, Coke lang ako. Kay nga naman og naay Coke, makainom ka humagkaon kung naay Coke, perting lami as dugab. Satisfied. Lami kaayo ang kaon. Human sa misa, lamisa, abot dito spikas, tuwa po laing lamisa. Litson gihapon. Matag lamisa na ay gibutang sa atubangan, gibabag. Uy, kurata din oy. Ingon gud si Pader Pania, kurata man ninyo ng kuan no binaryo diri, mura nagpista. Kadaghan. Itaw no, basta pista, kumbati gyud na. No, naandaman na mga tambal na to diha, ipo andam na sa bulsa. Anyway, mga igsoon, mahisgot tag pagkaon, na magyud mo'y ganahang pagkaon. Unsa mo inyong paborito? Nagyud ka na sa inyong una-una. Lami kay kaunon. Labi na ka ng uwan-uwan. Nagugahapon uwan-uwan man, namiak kayo sampurado ron. Parisag buwan. Sakto kaayo, swak kaayo. Pero kung magisgot sa tagpagkaon, ganahan gyud ko og timan niha. Ganahan gyud ko pan. Pan, daghan kay klaseng pan, daghan tag klaseng paboritong pan. Di ba? Pareho ninyo mahilig sad og pan. Pan sa buntag nga init kaayo unsa ganina? Pandesal. Kanang pan nga naay palaman lubi. Unsa na? Pan di koko. Pan nga naay munggos. Pan di munggo. Bitaw? Nya kanang pan nga naay unod hangin. Unsa man na? Panuhot. Pan nga gikan pas kanang Tagalog nga pan. Unsa man na? Balo mo? Pan di Manila. Libog na ada tupad kaayo. Isgot tag pagkaon ani sayos buntag mga igsoon. Pan nga naay unod tao. Unsa man na? Pantion. Kanang pan nga inyong paborito, pula-pula. Inyong paborito, panbo. Bitaw, mainit human ani ha. Mga igsoon, nagisgot matag pagkaon. Kung mingon kitag pagkaon, maugip ampay nato tanan, paborito. Pero kung maingon kita og pagkaon diha sa atong kinabuhi, dili man ta matagbaw. Hinumdum lang sad ko sa usa ka silingan namo sa una, gamay pa ko.
ningon siya sa iyahang ang mama, sige reklamo kay sige mo sigilag pangayo og pan ang mga anak. Sige maghilak ang bata siya nga. Ayaw na sige hilak. Kinipalit na kog pan. Pili unsa man imo ha. Starbird or cheesebird. Ingon yun ang bata. Di ko anak. Sa maganda imo ha. Slybird. Slice bird. Basta ako libog kong litok. Unsa manggiyod ang imo gusto. Pero sa ato kinabuhi, naghanta gusto. Kung maangko na nato, makakaunta, masatisfied ta, parehas ko, limi kayo. Mangita na sadta, ikaduha. Tagakaon, mangita naman hinuon ta, imbis na satisfied ta, mangita tagdungag. Sa mga butang sa kalibutan, na kay gustong kabuton. Mahilig diri og cellphone. Nindot kayo mo cellphone. Pag abot sunod tuig na po'y bagong nigawas nga cellphone, o lahi na sad imong gusto. Sakyanan. Lahi imo sakyanan, mag-ilis kay sakyanan kay nindot. Sapatos, sinina, lain-lain. Kung mga bata, lain ang gusto. Mga ginikaran, lain ang gusto. Kung makaabot na nimo madugay, malayhan man ka, mausap, mawa. So mga kaigsunan, in short, ang atong pagkatawhanon, no, na focus sa material nga mga butang, nga atong kabuton, pero dili ta masatisfied. Bisan sa pagkaon. Mayon ako, di nalagi ko mukaon kay mag-diet ko. Sagun sa panang kalami diha. Humans misa, adtos lamisa pader. Lami kaayo pader. Ayaw balibad. Ingon ko, nag-diet lagi ko. Ambi na. Ipeti mang lami Dili ka kabalibad. Mga igsoon, ang pasabot diri sa atong ebanghelyo kung mo'y atong hisgutan, wala kitay katagbawan. Sila katong miaging Domingo, si Kristo naghimo sa maong pigpikas-pikas sa pan. O iyang gipakaon ang tanan, o nangabusog, naapay sobra, 12 kabukag. Karon ang sumpay, unsa may nahitabo, sige silang pangita ni Kristo. Asa man si Kristo, asa man dito dapit ilang gipangita bisan asang dapita kay ngano man. Kay nakatilaw sila ug nangabusog sila. Yes. Pero gusto unta ni Kristo nga musunod sila kaniya dili kay tungod nangabusog sila. Kundili mas nakakita siya nga siya gayud ang matuod nga makailaunta sila kaniya. Kay kun ang atong gipangita tawhanon pan lang makabusog, gutomon ra gihapon ta pagkaugma. Sunod ugma gutom gihapon, dili ta matagbaw. Ingon si Kristo, ikinahanglan ako mismo ang inyong pangitaon. Pangitaon ninyo ang pagkaon nga espirituhanon nga makatagbaw gayud. Ug dili ka na mangita, dili ka nang uhawon hangtod sa hangtod. Dili ka na gutomon hangtod sa hangtod. Pero mao lagi ni ang atong kinabuhi, dili man ta satisfied, dili man good kompleto, how ang man kanunay. Adunay giingon nga akong nabasa sa libro. Aduna kunoy 3 stupid stages ang human life. 3 stupid stages. Tulo ka hutong sa kinabuhi. Kung ikaw bata pa, kisay mga bata dire. Kung bata pa daw ka, doon na kay igong kusog og igong oras, pero wala kay kwarta. Bata pa ka ha? Kusgan ka, nya naa kay oras, wa man ka na busy, bata pa man ka, pero wa kay kwarta. Kung nagtrabaho na ka, sakto-sakto na ka sa pangidaron, hamtong na ka, naa kay
sweldo, na kay kwarta, do na kay igong kusog. Pero tungod kay nanrabaho na ka, sige na kag-ingon og busy ko. Wa koy time. Di gyud kumpleto. Pag abot sa imong taas-taas nga panghidaron, ibutang na to, mutungtong na ka, senior citizen, sakit na ang likod, unsa may naani mo. Ha? Kung senior citizen, naa kay daghang oras sa balay, naa kay daghang kwarta, pero wa na pod kay kusog, luya. Di gyud kumpleto, no? Muno ingon nga, karon kay naningkamot ko na anak ko'y daghang kwarta, nya bawal naman sa ng pagkaon. Di ba? Di may makarelate anak. Di ba? Mga unta ay bahala na, pareho rang pataya. Karon kay nanatay kwarta, daghang gibawalan na noon tas doktor. So dili gyud kumpleto ato kinabuhi. Daghan yung kuwang, daghang hauang. Sige gitaglong, sige tagpangita, pero dili na to na maangkon. Pero sa tawahanon na siya og sa ato ang lawas nun nga kinahanglanon. Kung arita sa atong espirituhanon mga kaigsuonan, labaw sa tanan, uhaw ang ato ang kalag. Gutom ang atong kalag. Kung saan man na nimo imong lawas nga tambok, healthy, nindot, no? Pero ang imong kalag perting malnourished. Mao na nga ingon si Kristo, ako mismo ang pan sa kaluwasan. Ako mismo ang katagbawan sa tanan. Mao na nga mo tambong ta santos nga misa, human sa santos nga misa ngano mang nindot atong pamati. Bisan pagdaghantag kabalaka. Ngano mang murag kanindot sa adlaw, no? Sayos buntag mo simparehan ninyo alas 6 karon. Pag uli sa bahay bisan daghan kay tag gikabalakan, pero murag nindot, no? Gaan. It is because Christ is present in the Holy Eucharist. Siya mismo ang espirituhanon nga pan, nga maoy gusto niya nga atong ilhon, nga maoy atong kanon. Siya ang pan alang sa tanan, nga walay laing katagbawan nga ato gipangita. Busa mga kaigsuonan, nining atong pagtambong sa santos nga misa, inahoton ta diha sa atong pagsugat, sa pagkalawat, atong hangdon siya. Ginoo, ingon siya, mituo ka ba kanako? Mao na iyang pangutanan sa itong ebanghelyo, no? Kay sila nangita sa Ginoo tungod lang aron makakaon, pero ingon siya, wala sila nangita aron mutuo kanako. And that is the message for us today. Tuo kaniya nga siya naagayod mao ang pan sa kinabuhi. Ug maoy maghatag og kabaskog dili lang sa panglawas, labaw sa tanan sa atong pagtuo ug sa atong espirituhanon nga kinabuhi. Kay kini maoy dalan diha sa kamatuoran ug ngadto sa iyang gingharian.